The Morning Show. Listening to the morning show. Cool FM 98.9. Cool FM. Bom dia, Marco. Hi. Madame Chamber. Hey, bro, nós temos uma saúde seguro para estar com in and out sempre conosco e na apostador. Sim, Saúde. também bom dia também para Geo 69. Marco, bom dia, como vai? Muito bom. Sério. Quanto é que eu vou? Marco, ela tem um programa tudo piada conosco de 6 para 8. Plur Nation. E ela saca outro canção. Sim, outro track. E também conta nos dias. Marco, conta-nos. Bom dia. Bom dia. Well, é track. Well, é track como para mana kasi ano pa Anto é track como le or inspirador mitata, so le bisami. Well, é track para escutar lírica, anto le bisa look like Diplo, music like Fide, rich like Calvin. Anto lírica de base di mitata bisa meta parsi mane Diplo. Anto meta music mane Fide le grande, so também meta parsi mane Calvin Harris, so di music mane no. Okay. Hope ele for dizer, anto das mitata mane hacer cantiga, no? Okay, so para prato mas hacer cantiga. Anto this is like ay pasa makabele, anto nunca me sakele, anto original community nadi hasi. Para prato mas for free, no? Like Passa que para hindi lang download for free, di ba SoundCloud? Yeah, pero SoundCloud for free. Okay, so may basta material ba SoundCloud for free. Ito kika tong dubstep, un track of un house of un Electronic dance music, EDM, house. Okay. Well, nasa ba escuchele e nasa bin back na sura ko Mark Era. Sa kita look like the Mark Era. Look like Diplo, music like Fetty, rich like Calvin. Look like Diplo, music like Fetty, rich like Calvin. Look like Diplo, music like Fetty, rich like Calvin. Look like Diplo, music like Fetty, rich like Calvin. Look like Diplo, 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 look like Diplo. Look like music like rich. Ita di ba SoundCloud? Kuta SoundCloud Mark Era? Wala Mark Era. Awo si. Mark. Just Mark Era no SoundCloud. Iba ta heri bo link tami di Facebook kuta Mark Era. Mark Era. So iba po solicite kinang di aga nilante ita iba track. Iba po escuché también Ario Mark Era su show tu jabiano di 6 pa 8 Lord Nation na Cool FM. Mark, tem algum projeto de pipeline para aqui? Hoop proyecto. Sí, pues eigenlijk want daarbij ba stop i bagay ba stop di school. Maslag i Maslag anto ja original. Wat denk je free time? Met die hobby free time anto recentemente me comienza join up with a lot of local young artists. Anto nasa hasin tons of awesome projects for upcoming season kinang this summer spring. Mane various artists na just hinang ku makonse via comunidad. Ando the hini hopi talento ando mita haya like Aruba needs to like actually listen to these people like nanti hopi talento nanti like a lot of different things to bring forth to the comunidad. Ando like some of them like Sylvia Dirks, Mikey Martinez, Roswald, Maduro. A lot of these young kids could like uprising original. Ando mita haya like really important but take time and pay attention to these kids. Some of them like you know what. A lot of really fun to collaborate kanang so there are a lot of unreleased projects to be bini anto tinibir hopi ko nang sa ganda mucho ko talanda produci canta produci rap wow. Ito full variation no sa sino different tipo di música eu queria botar hopi talento na Aruba e botar ko sa kanang foi de menina que bisa foi de camber sim of também a nossa eigenlijk compra
Bo pala escucha na, Telephone. eigenlijk bo escucha na film din po programa na may eigenlijk na po wala ba ko buhasi ko nang bata mandan din po programa. In het programma tamen met een hobby young artists die ervoor. Wanneer Collie Morton uno, ante gaat van Canada, ante gaat wanneer just 5 anos young, ante dat produce na kwaliteit alto. Dit tanto other artiesten dan voor die Francia, Inglaterra, en dan gaan mandami na muziek constantemente, ento met de feature na mi show, ento like, ami to het importante pa like. As a new generation, we'll uplift the youth, we'll uplift the new kids on the block, and that's the most important thing. I'm that's what I'm doing right now. Kumi music in general. Nice. Well, no, sabay ka dependiendo pa ito proyekto ng kubutin ng pipeline isiguro tracks lang i-collabs kubuta base ko na overall pa summer dus nosta verwacht autobushita dibo aqui pare Simán, pare Luna. Dimes. Keep up the good work. Ito un nice track yung Cedric Kabisa bo por solicite ki ng anytime. Desde awit. Look like. Alright, no siniakaba inulubidadi bista SoundCloud itambe Facebook page di Mark Era.